Hello, sir. How are you? I'm good. Which country are you from? U.S. USA. Yep. Who city in USA? I've been in most of them. Okay. This is the Kamai Water Festival. How do you see? New Year's celebration. Okay. Do you eat Cambodia street food? Cambodia street food. Oh yeah. Oh yeah. So how delicious? There's a kid taking a waffle iron, Yeah. putting the batter, putting a chunk of cheese. Oh, they're so good. So good, right? So how much? I eat more street food than I eat anything else. I live here now. Okay, you live I live here? in Siem Reap. Okay. How much do you buy Cambodia street food? How much? In U.S. dollars, Yeah. on average of $1.50 to $3 per meal. $3. So here in Cambodia, for Cambodia street food, will you buy the same street food in America at the same price, $3? Oh no, you can't eat anything for less than $10 in America. Like how much will it cost in the United States? Okay, that right there, Like this? just one of those would be How much? at least $3.50. At least. In Maybe double that. United States, Yeah. $3.50. At least, maybe double. Okay. But here in Cambodia is how much? He's probably charging 75 cents to $1. Okay, thank you so much for meeting you. Nice to meet you. Stay. Thank you so much.
ข้างรัดอยู่ข้างรัดหมอครับ
và một thầy phía rồi bà bong cho đôm bà dùm ngoan bà họ nó nào bong bong mà vậy sẽ hao bận hối bận hộp cho bà
เฮ้ยMasalah untuk jumpa. Galak Jepun 1 kilo 30,000 Galak Jepun 1 kilo 30,000 Galak Jepun ช่วย
mong mà vô là bao free bao còn like page share page chứ không ba like page share page nếu bài tích đi QR code bị cô bao thấy không bây giờ scan lên đúng không bài tích được scan đây trong like trong share đó ba có này một ngàn bông bông có nào Ini betul ke? Semua ni buat, semua dia tidak sempat. Aku sempat. Ini boy. Terus nanti kita terbang menyom, terus ngambil. Còn này kêu không? Bọn tí mũi á. Mà cái này nó không phải. Cho bọn đi nhà chung một bằng liền. Chỉ cho phê bằng lòng. Anh cho họ cũng chỉ luôn được bọn rồi lại có bạn sẽ này đấy. Nhưng khi gom đã mình nhà bọn mình bọn mình có đi. Nhưng chỉ cần gom cho nên chặt tông đi người chỉ trong hai tôi thôi là bởi đâu không mang một đồng nữa thì nó phải không lo được chuyện quá sao anh chúng bạn biết là một mặt bằng này đi cho nó có giá đi thì mình đâu thì là mình
យើងជាពិសេសសូមជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមមេត្តាយើងទៅដាក់ចំពោះរបស់របរមានតម្លៃដែលនៅជាប់នឹងខ្លួនជានេះទៅទៀតចំពោះអាណាព្យាបាលដែលបាននាំយកកូនតូចៗមកជាមួយសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយក្នុងករណីមានការបាត់ឬបង្វេងសូមផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់ស្តង់ការិយាល័យព័ត៌មានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរូបសំណាក់លោកពេញវត្តក្នុងទីតាំងព្រះកំណុំមុខវត្តឧណាឡោមនិងស្តង់នៅជាប់របងរតនជាតិជាតិនៃក្រុងតារាដែលប្រចាំការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្កាត់សូមអរគុណ Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the installation team and organizers of Nakhon Sankran, we are pleased to remind our respected guests to take care of your personal belongings throughout the event and celebrate with care in person. For parents, kindly ensure your children are supervised at all times to prevent them from getting lost or injured. For any loss of found persons or items, please contact the nearest Nakhon Sankran organizing team or visit the information booth located at the Yeping Statue Park, Wat Phnom, the area in front of Wat Unalam, and the booth next to the fence of the National Treasury. Thank you for visiting Nakhon Sankran 2026. Enjoy the festivities safely and please celebrate with a smile. សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទាំងនេះទាំងអស់តាមការរយព្រមនៃក្រុមការងារសូមប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិបងប្រុសឈ្មោះទីដាវីបានយល់វិញបាត់លោកវិញអេនិងលោកវិញយ៉ាងនៅបាត់វិញនៅក្នុងប្រវត្តិថាពីអំឡុងដល់កម្មពីនៅទៅទីទីប៉ុន្តែលោកវិញនិងលោកវិញយ៉ាងបានមានតម្រង់នេះសូមមកគណៈនងមកពីអត់មកក្រប្រព័ន្ធរបស់គឺសូមតែចាក់លោកវិញនៅតាមព័ត៌មានចូលមកនឹងវត្តអាណាឡោមចូលអរគុណ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ